Hello guys, jumpa lagi di channel saya guys. Oke, hari ini kita nak masak apa guys? Hari ini kita nak masak tulang babi. Oke guys, kita biarkan sehingga dia mendidih ya. Kita tutup ya guys. Tutup lagi guys. Tunggu sehingga dia mendidih deh. Terbaik sup tulang babi dengan timun dan juga cendawan gutang ya. Sup panas guys, panas. Oh, sudah mendidih guys. Oke, kita kecap sedikit dan masukkan kita punya cendawan gutang. Oke, kita masukkan guys. Basah-basah sikit ni. Oke, kita masukkan secukup rasa. Rasa kita guys. Sedikit Sarawak lada putih ya, serbuk lada putih Sarawak. Oke. Kita kacau-kacau sebati guys. Oke guys, kita rasa dulu guys. Kalau tak cukup, tambah lagi ya. Tambah sedikit lagi guys. Cukup rasa.
kacau lagi. Oke, udah rasa lagi guys. Yang kedua. Oke guys, cun, mantap. Oke guys, kita tutup semula. Kita nak pastikan kita punya tulang babi kita tu betul-betul lembut. Baru kita masukkan buah timun kita guys. Mantap. Guys, kita tutup dia. Oke guys, kita nak tengok kita punya sup tulang babi kita. Oke, nampak tak guys? Oke, kita kacau sedikit. Kemudian kita masukkan buah timun kita guys. Oke, kita masukkan. Oke guys, sebabkan timun ni dia tak boleh terlalu lama, kita tutup api ya. Sebab ni dah panas, kita tutup api terus. Dan biarkan sekejap. Guys, kita tutup semua, biarkan sekejap. Okay guys, jangan lupa resipi ni, jangan lupa like, comment, share, dan yang penting subscribe. Thank you. Okay guys, kita boleh angkat kita punya sup tulang babi. Oke guys, untuk hiasan kita taburkan daun sup kita kasih guys. Mantap guys, hiasan kita. Dan bawang goreng. Baik guys, jumpa di video yang akan datang guys.